apoyo ne de date ker ne kumam ke do ngata morno kena te nena di niangle mate yamoni ango nyinga Asidi John abedo director ma Rice Forest Enterprises limited mano bedo company ne timo kodhi kuom pidho yien e kuonde sapapat ochako e pidho yien atitino e nursery bed molombe seedlings kopichni ka ipoto kato kopidhi kobuokogi nyaka gin dongo timo doko iko company moluwe company designing wake nende chil doko tiekede agolionde amomiyo robino setine apierinda doko kedache otie puonyo jo kane mitodo ng'echi kome pidho yien yaro buokogi mande de otimi Arise so Arise Forest Enterprise widere e district Kakamega Maido teme kubuka alwa center mulungu batingi ameti yo yai Kakamega Maido town otitan midoklo ya Arise kane wan natiko timo tich mwakni mer kanyoni mer ne ogeo Arise maka tumiere to mi kanyoni apaka nan so tike do itele machi otiko pito bala kito nani tela matigo itela manguta wele achongo gwen mago dede otieke yien otiko pito kuno ne customers wa otiko dongo kedo jachiechi otero megi miregi da tiyo to pito kodoko dongo ya Arise adoko otieke de pols be guru wude pols ne kala tusi kaite mito da tie kedi bonda classes apapa mi bon me guru wude da tie udere buto kane so te kwanu dede mene na be oter pito yien bala ga pire tek liame go environment kene ke do ke kilo seti sauni ikara mori yapi so Arise tie rede me tich kedi ngata moro kene kenaro poligeno pit gen pito yien ilikri ngich ne moko mako pito yien opuonyi ipone me chak pito kene naka go kena geno kilo seti sauni apo tutal kai bino kubere kedewa iyi namba me simu manga bino mino we page me video ni apoyo sana